Nɔvinye lɔlɔtɔwo mígale akpedana Aƒetɔ Yesu Kristo le egbe ƒe ŋkekenyui hã me. Abe ale si ke wo gbakpɔtɔ le mía ta kpɔm, le mía ta ʋlim, hele ye ɖokui ɖem fia mí bena míanye be eya ɖeka koe nye Mawu eye eya ɖeka koe eklo katã ɖo la dze na, eya ɖeka koe aɖe sia ɖe la ʋu na. Elabe ya nye Mawu la. Nɔvinye lɔlɔwo, edze be ame sia ame ne ɖe asi eɖokui ne Aƒetɔ ne wɔe ne wòatrɔ zi eya ŋutɔ ɖeka tɔ ke nye Mawu. Eya ta mi gblɔ be gblɔ na Aƒetɔ Yesu be ne wɔe ne yeatrɔ zi etɔ kom. Yesu wɔm ne manye tɔwò kom. Nɔvi lɔlɔtɔwo medo gbe na mi. Eye menya be miefɔ le miaƒe nɔƒewo nyuie le Aƒetɔ Mawu ƒe asi ke nye xɔna ƒe nuɖusima ƒe kpɔkplɔ te. Aƒetɔ le mia yɔm elabe lɔlɔ ke tsɔ na mi la etre akɔ elolo eye wòdi be míawo katã si ke ye ŋutɔ ewɔ ɖe ye ŋutɔ ƒe lɔlɔnu alo ye ŋutɔ ƒe nɔnɔmenu la, míawo katã míakpɔ lɔlɔnu nyui si ke le esi eye tsɔ wɔ mí be míanye ye dukɔ nɛ la, bena míadze si eye bena gomekpɔkpɔ ke le me esi ke wɔ mí tso eƒe agbegbɔgbɔ de mía me ye mí trɔ zi eluʋɔ gbagbe ye woyɔ mí be amewo la. Aƒetɔa ehiã wò be natsɔ ɖokuiwò, menye wò ŋutɔ nye ɖokuiwò tɔ, gake la ede be nalɔ ne nagblɔ be Aƒetɔ Mawu mavɔ tsɔtsɔ wɔ ɖokuiwò tɔ kom. Nenye be elɔ eye Aƒetɔ Mawu tsɔ wɔ etɔ ɖokui kom la, nɔvinye ŋɖeke megale ke ela gblɔ be mava me le eƒe agbe me o. Enya be Aƒetɔ gblɔ na mi le eƒe nya me bena ye wɔ mí eye gɔme be ye tsɔ agbe na mí abe nunana ene eye ke tsɔ agbea na mí abe nunana ene la, etsɔ ŋugbedodo ɖe hã kpe ɖe ŋu. Migblɔe ne edzidzi be Mawu gblɔ be yenya ŋgbeke do ɖe mía dometɔ ɖe sia ƒe agbe ŋu. Dzɔgbenyui ƒe ŋgbee menye dzɔgbevɔe o. Bena nu siwo katã mi le mɔ kpɔna la nena su mía si eye míaɖo etsɔ me kple mɔkpɔkpɔ na su mía si elabe mɔkpɔkpɔ la mefluna ame o. Nɔvi lɔlɔtɔwo, edze be míanɔ se nu siwo gɔme nyuie. Míaƒe gbeƒã si ɖe mi le na mi la, menye mi le gbɔgblɔ na mi bena miavɔ ye o, vɔ mi le didi be miadze si Aƒetɔ ale si ke nu wòle be miadze si ɖo ne mía katã miavo, ale be eƒe gbɔgbɔ ɖeka ne kplɔ mi, elabe edo baba ne ame sia ame ke le ase eƒe nya la vɔ, vɔ ya gakpɔtɔ anɔ ye ɖokui blem la. Aƒetɔ do baba ne ame mawo katã. Eya ta mele gbɔgblɔ be ne mía amegbetɔwo katã míate ŋu anya ale si woawɔ hafi ate ŋu trɔ zu kristotɔ la, anye nu si anyo ŋutɔ. Ne mía amegbetɔwo katã alo amegbetɔ kewo katã Mawu wɔ ɖe ye tɔ ƒe nɔnɔme me, nenye be míawo katã míate ŋu anya leke ye wowɔna wotrɔna zi na kristotɔ la, ala nyo ŋutɔ. Menye leke wowɔna wotrɔna zi tsɔtsitɔwo lo, vɔ atrɔ zi Yesu tɔ kom la, mi le nya siawo fia mi. Nɔvi lɔlɔtɔwo, edze be míase gɔme eye míanye kɔtɛ bena Mawu ke wɔ mi la, edi míaƒe nyui na. Eya ta leke ya di be nanɔ la, ye mi le anɔ nɛ eye dɔ ke wɔ ɖe mía nu la,
le lɔlɔga si ko do na mi la ta la tsɔte ƒe amenuveve alo nubabla ƒe amenuveve la me la ebe mianye ya ne miatrɔ zi etɔ kum eya ta nɔvinye menya be le gbe ya senga ƒoƒo ya me mawu nya gblɔ na mi le Zekaria ƒe agbalẽta woene kpukui ame woene tsɔ yi ɖe woene kpukui ame nyi tsɔ yi ɖe woasieka me bena ɖi ye nye mawu be gbemagbe la aleluya be aƒetɔ mavɔ le gbɔgbɔ na mi bena ɖi le emayi la etsigbagbe asi tso Yerusalem eƒe afa aɖo ta edzeƒe ƒu la me eye afa aɖo ta etoɖoƒe ƒu la me le dzomeŋɔli kple vuvɔŋɔli siaa aƒetɔ mavɔ anye fia ɖe anyigba blibo la katã nu emayi la aƒetɔ mavɔ ɖeka ko anɔ anyi eye ŋkɔ ɖeka ko anɔ eya ŋu Bibla le gɔme de na nye kuro be de gbemagbe eye gbemagbea va hã vɔ eye be nya ya wonye nyagbɔɖi nyadaɖi gbemagbe la etsigbagbe asi tso Yerusalem eƒe afa aɖo ta ɣedzeƒe ƒu la me eye afa aɖo ta etoɖoƒe ƒu la me anɔ sisim le dzomeŋɔli kple vuvɔŋɔli siaa aƒetɔ mavɔ anye fia ɖe anyigba blibo la nu gbemagbe la aƒetɔ mavɔ ɖeka koe anye mawu eye wòatɔ ŋkɔ ɖeka ke mieyɔ be Yesu si nye Kristo la eye Bibla gblɔ bena haleluya ame sia ame siwo si xɔe se be Yesu ye nye Kristo la wodzi tso Mawu me eye ame sia ame si lɔa fofo la lɔa evia hã nɔvinye gbɔgbɔ kɔkɔe na kpe ŋutɔ na se nya gɔme le teƒe ma gbe ɖe kuku na o le Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔ ta ma tɔ kpukui gbãtɔa me eye wòtɔ na xlẽ Bibla le français gbeme yo gbeme yo alo English me yo na xlẽ na se kpɔ la bena wogblɔ be l'Éternel mawu mavɔ français gblɔ be Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là l'Éternel sera le seul éternel et son nom sera le seul nom Zacharie chapitre 14 8 9 nemi xlẽ l'English mea nyate ɖeka ko gbagbɔ and the Lord shall be king over all the earth. In that day it shall be the Lord is one and his name one. Encore vers le camelio. Dans le yo, mais dans la solution comme lui. Mais la pète d'un bébé le comme sem, la bena, minyabe, apeto dibe miakata mianjeshi. Et yata le yo nous benari. Et yatari, amesi ako. Nous babla yeye la fe amenuveve dzi se la wawo koe anye kristotɔ eye nenye be enye kristotɔ la nɔvinye meɖo la gavɔ naneke o elabe nu kata o praise the Lord eye wògblɔ bena mi ƒuto anyi mi Yuda blibo la kple Yerusalem nɔlawo gbakple wo fia Yosafat ale aƒetɔ aʋakɔ ƒe aƒetɔ le gbɔgblɔm na mi enye si mi gavɔ o eye ameha gã sia megadzi ŋɔ na mi o elabena aʋa la menye miaƒe enya o ke boŋ Mawu tɔe wònye kronikatɔ ƒe agbalẽ evelia tablave kpukui atɔ le nyama gblɔ na mi eye wogayi dzi gagblɔ na mi ke le kronikatɔ ƒe agbalẽ evelia me ke eta blatɔvɔ eve kpukui ame adre kple ame enyilia gblɔ be mi lé dzi ɖe ƒo mi se ŋu eye mi gavɔ o asru fia kple ame gbogbo siwo katã le eŋu la megadzi ŋɔ na mi o elabena ame si le mia dzi la ƒo ame si le edzi la ta
eyata la amegbetɔ eyala amegbetɔ ƒe alɔ ye li kpli ke miawo la aƒetɔ aʋakɔ ƒe aƒetɔ ke nye míaƒe Mawu la ye li kple mi ne wòakpe ɖe mía ŋu eye wòawɔ míaƒe aʋawo. Hallelujah. Aƒetɔ le míaƒe aʋawo wɔ na mi ne nye tɔ ne nye Kristo tɔ leke dze be na nye tɔ ko la aƒetɔ awɔ aʋa na wo. Aƒetɔ wòya gbɔdzi ko wòya ɖo to ko wòya gbenɔ agbe ne ko ye le aʋa ɖe kpekpe wɔ ge ɖe nu o mada asi me o. Elabena esi ke woɖo agbalẽ ɖi ɖe asia Zosafat be nu ka Asiriatɔ be wòava gbadua la o ke Mawu ɖe gbe la Biblia gblɔ be zã le kame ko yewo ɖe ta le futɔwo katã nu eye ŋke la ametikpo ɖeɖe ko kpɔ le dua me eye Israelviwo alo Yudatɔwo alo Yerusalemtɔwo la womede asi aʋa me kura o. Mawu tɔe wɔ aʋa ɖe wo nu. Nɔvinye ne nye Kristotɔ la Mawue le aʋa ge ɖe nu o le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa me. Elabena aklamakpakpewo la gblɔ anya maɖinyawo eye bokɔnɔwo kpɔa alakpa ŋutegawo wolia droe siwo mele ɖeke me o eye woƒe akɔfaname la to flo koe eya ta woanɔ tsagala tsam abe alewo ene eye fu awɔwo vevie elabena ame siwo le wo kplɔm wonye alakpanya wonye alakpanya gblɔlawo alo alakpanya lakplɔviwo nye le wo blem. Esia ŋutie Mawu wɔ nubabla yeye ƒe amenuveve ƒe dɔ sia na nye kpli wo bena ɖe miakpɔ xɔxɔ tso eme. Eya ta medi be naxlẽ agbalẽ ke woyɔna be Zakaria ƒe agbalẽa keta wo etɔ kpukpui gbãhe ɖe ame ene me. Afi ma miaxlẽ le bena le ema yi la vudo aʋu na David ƒe aƒe la kple Yerusalemtɔwo ɖe nuvɔ kple makɔmakɔ nyenye ŋu. Ale aƒetɔ Mawu aʋakɔ ƒe aƒetɔ gblɔ esi ema yi la matsrɔ̃ legbawo ƒe ŋkɔ ɖa le anyigba dzi eye womagava ŋku dzi na amewo azɔ o eye mana enyagbɔɖilawo kple gbɔgbɔ makɔmakɔwo hã nu na tso le anyigba dzi eye ne ame aɖe gale enya gblɔm ɖi la ekema eƒe dzilawo fofoa kple dadaa woagblɔ nɛ bena matsi agbe o elabena egblɔ alakpanya le aƒetɔ ƒe ŋkɔ me. Nɔvinyewo mi le gbe ya sema ame geɖewo alakpanya gblɔm gbe le aƒetɔ ƒe ŋkɔ me vɔ wonye bokɔnɔwo ke woɖo tsɔtsiwo da ɖe nɔvinye ŋku ne ʋu nɔ tsɔ agbewo ne Kristo blibo ne Kristo na nye ta kpɔla le go katã me elabena nye etrɔzitɔ ko la ye le aʋawɔ ge ɖe nu ye wɔna aʋa ɖe mía luza kple keli ye droa míaƒe ʋɔnu na mi ye tsua nyame na mi nɔvinye ɖo ŋu ɖe ŋuti egbe ko ne nakpɔ nu ke la dzɔ ɖa. Aleluya. Nenema ye yeta egbɔgbɔ be le ema yi la eŋu akpe nyagbɔɖilawo dometɔ ɖe sia ɖe ɖe eƒe ŋutega ŋu ne wogblɔ nya ɖi eye womagado elafuwo be woaflu ame o. Wo dometɔ ɖe sia ɖe agblɔ bena nyemenye nyagbɔɖila o agbledela menye eye agbledede enye nye dɔ tso ɖevi me ke edzɔvɔ. Nɔvinye mase ɖevi ya miaba yi dzi Yesu ne yra wo kakaka be gase nɔviwo Yesu yo oyira Mawu lolo avoadziɖula ƒe gbetso True Forgiveness Mission Australia na nyanye siawo lo Mawu ne yra wo kakakakaka Mawu ƒe nya ye yeto eƒe dɔ la dzi na wo lo si natsɔ de dɔ me le Yesu ŋkɔ me oyira wo geɖe amen.